Postoje tako mali kamperi da morate izaći iz njih samo da biste se predomislili, ali oni koje ćete danas vidjeti su s drugog planeta. Iako je danas vintage u trendu, ovih 8 modela prkosilo je svakoj inženjerskoj logici i dobrom ukusu. Nisu bili samo vozila, bili su eksperimentalni snovi na kotačima koje se rijetko tko usudio voziti. Pobrinite se da dođete do broja 1, jer je taj dizajn toliko čudan da izgleda kao kuća koja bježi od svojih temelja. Idemo. Broj 8, Ultra Van, Sjedinjene Američke Države, 60-ih godina. Zamislite da se vozite autocestom 60-ih godina, pogledate u retrovizor i vidite nešto neobjašnjivo. Izdužen, zaobljen, sjajan oblik koji izgleda kao trup aviona bez krila koji klizi kroz promet. Nije san, niti halucinacija. To je Ultra Van. Dizajniran od strane zrakoplovnog inženjera po imenu David Peterson, ovaj kamper je prekinuo sa svime ustaljenim u industriji kampera. Dok su drugi proizvođači montirali drvene kutije na šasije kamiona, Ultra Van je koristio monokok aluminijsku strukturu, potpuno isto kao i avioni tog vremena. Nije bilo tradicionalnog okvira, nije bilo odvojenih uzdužnih greda. Sve je bilo jedan komad, lagan, otporan i apsurdno futuristički. Dug 22 stope, oko 7 metara, težio je jedva 1100 kg. To je manje od mnogih današnjih limuzina. Unutra je imao kompletnu kuhinju, kupaonicu s tušem, krevet za dvoje i prostor za pohranu. Bio je to naseljiva svemirska kapsula, ostvareni dizajnerski san. Problem je bio straga. Kako bi zadržao ravan i nizak pod, Peterson je ugradio stražnji motor iz Chevrolet Corvaira, 6 cilindara zračno hlađen, koji je jedva prelazio 100 konjskih snaga. Na ravnom terenu, na ravnim cestama, Ultra Van je funkcionirao prihvatljivo. Ali čim bi se pojavila padina, čim bi se cesta počela uspinjati prema planinama, stvari bi se promijenile. Motor bi postupno počeo gubiti brzinu, kao da se bori protiv samog zraka koji ga je činio posebnim. Vozači su naučili planirati satima unaprijed bilo kakav uspon, uzeti zalet, moliti se da uspon ne bude predug. Kada je Chevrolet prestao proizvoditi motor Corvair, projekt je bio mrtav. Pokušali su prilagoditi druge mehanizme, teže, snažnije, ali prvobitna ravnoteža više nije bila ista. Proizvodnja se polako smanjivala i Ultra Van je na kraju nestao. Danas je to kultni predmet, čudan, elegantan i ispred svog vremena. Avion koji nikada nije poletio, ali i dalje čini da sanja onaj tko ga gleda. Broj 7, Vixen 21 TD, Sjedinjene Američke Države, 80-ih godina. Ako su 80-te bile desetljeće ekscesa, netko je zaboravio obavijestiti Vixen 21 TD. U doba kada su kamperi bili ogromni, četvrtasti i žedni goriva, pojavilo se ovo, nisko, stilizirano, s gotovo agresivnim stavom, poput sportskog automobila izduženog do apsurda. Nije izgledao kao kamper, izgledao je kao dizajnerski eksperiment s drugog planeta. Iza ovog ludila stajao je Bill Collins, jedan od inženjera uključenih u dizajn DeLoreana, automobila iz povratka u budućnost. Njegova vizija je bila jednostavna, ali radikalna. Stvoriti kamper koji se vozi kao europska limuzina. I uspio je. Vixen je imao karoseriju od stakloplastike optimiziranu u zračnom tunelu, vrlo nisko težište zahvaljujući stražnjem motoru i tako kompaktan dizajn da je mogao stati u standardnu prigradsku garažu, nešto nezamislivo za bilo koje drugo vozilo u svojoj klasi. Ali ono najneočekivanije, ono što je sve ostavljalo bez teksta, bilo je u njegovom mehaničkom srcu. Turbodizel motor BMW sa 6 cilindara, uparen s ručnim mjenjačem s 5 brzina. Da, dobro ste pročitali, ručni. Mijenjanje brzina u kamperu dugom 6 metara nije bilo baš ono što je prosječni kupac 80-ih očekivao. Ali zahvaljujući toj kombinaciji i njegovoj obsesivnoj aerodinamici, Vixen je mogao postići potrošnju goriva blizu 30 milja po galonu. U desetljeću jeftinog benzina i žednih V8 motora, to je bilo gotovo revolucionarno. Problem je bio što tržište nije bilo spremno. Kupci kampera željeli su automatsku udobnost, željeli su prostrane salone za kretanje, željeli su se osjećati kao kod kuće, a ne u kokpitu aviona. Niski krov Vixena zahtijevao je podizanje dijela pomoću hidrauličkog sustava kako bi se moglo stajati.
nešto što su mnogi smatrali nepotrebnom gnjavažom. Rezultat je bio brutalan. Tvrtka je bankrotirala nakon proizvodnje manje od 600 jedinica. Previše napredan, previše različit, previše neshvaćen za svoje vrijeme. Danas, rijetki vikseni koji preživljavaju traženi su od strane kolekcionara koji cijene njihovu rijetkost i povijest. Jer nas je Viksen 21 te naučio nešto važno. Ponekad budućnost dođe prerano i nitko ne zna što s njom. Broj 6. Clark Cortez, Sjedinjene Američke Države, 60. godina. Postoje tvrtke koje se bave proizvodnjom viličara. A onda postoje tvrtke koje jednog lijepog dana odluče da mogu proizvoditi i kamperi. Tako, bez ikakvog razloga. Clark, tvrtka poznata upravo po svojim industrijskim viličarima, odlučila je ući u svijet kampera 60. godina i to nije učinila suptilno. Učinila je to kao da gradi jedno od svojih teretnih vozila, s čelikom, puno čelika. Clark Cortez je doslovno bio tank s prozorima. Umjesto da montiraju drvenu kutiju na konvencionalnu šasiju, kao što su to činili svi ostali, Clarkovi inženjeri su se odlučili za nešto radikalno, unibody konstrukciju u potpunosti od čelika. Ništa improvizirano vičano, ništa drva koje bubri od vlage. Sve integrirano, zavareno, čvrsto, industrijsko. I što je najiznenađujuće, prednji pogon. Desetljećima prije nego što je to postalo uobičajeno u vozilima za rekreaciju. Eliminiranjem stražnje pogonske osovine postigli su potpuno ravan pod. Moglo se hodati unutar Corteza s potpunom udobnošću, bez visokih tunela ili neugodnih stepenica, nešto što je 60. godina bila znanstvena fantastika. Koncept je bio sjajan, ali ta snaga skrivala je očigledan problem. Čelik ga je činio nevjerojatno robusnim, ali i apsurdno teškim. S gotovo 3200 kg, originalni motor, Plymouth V8 od 318 kubičnih inča, jedva ga je mogao dostojanstveno pokrenuti. Postizanje brzine autoceste zahtijevalo je strpljenje, puno strpljenja i velikodušnu desnu nogu. Ubrzanja su bila spora, pretjecanja, strateško planiranje. A onda je tu bio tihi neprijatelj, hrđa. U regijama gdje se zimi koristila sol na cestama, metal bi se počeo raspadati odozdo. Ono što se činilo neuništivim moglo bi se s godinama pretvoriti u narančastu prašinu, bez milosti proždirući šasiju i karoseriju. Clark Cortez bio je djelo ispred svog vremena, izjava o principima kako bi se stvari trebale graditi, da traju, za uvijek. Ali težina i korozija bili su mu Ahilova peta. Danas rijetki restaurirani primjerci su kolekcionarski predmeti za one koji cijene njegovu gotovo tvrdoglavu industrijsku inženjering, jer Cortez nije tražio oprost što je težak, zahtijevao je poštovanje što je čvrst. Broj 5. Toyota Sun Raider 4x4, Japan kosa crta Sjedinjene Američke Države 80. godina. Mnogo prije nego što su luksuzni kamperi dominirali Instagramom, prije nego što su sprinteri 4x4 postali san svakog pustolova, postojao je mali, gotovo neuništivi ratnik. Toyota Sun Raider 4x4 nije bio najveći, najluksuzniji, niti najupečatljiviji, ali bio je vjerojatno jedan od najsposobnijih izvan asfalta ikada izgrađenih. Osnova je bila legendarna šasija Toyota Hilux, ista ona koju je Top Gear godinama kasnije bezuspješno pokušavao uništiti. Na toj neuništivoj platformi proizvođači su montirali karoseriju od stakloplastike oblikovanu u dvije glavne jedinice. Ništa drvenih ploča koje bubre od kiše, ništa vječnih propuštanja koja pretvaraju unutrašnjost u leglo vlage. Bio je kompaktan, robustan i iznenađujuće okretan na stazama gdje bi se druga rekreativna vozila beznadno zaglavila. Mogao je penjati se po stjenovitim stazama, prelaziti potoke, gaziti kroz komplicirane terene i stizati na mjesta koja su se činila nemogućima za kampera. Činilo se da je to savršena ravnoteža između avanture i autonomije, san svakog putnika koji se želio udaljiti od asfalta, a da se ne odrekne osnovnih udobnosti. Sve dok se nije počeo pojavljivati problem. Prvi modeli Sun Raidera prekomjerno su opterećivali stražnju osovinu koja nije bila dizajnirana za takav zahtjev. Koristili su konfiguraciju poznatu kao full floating.
koja je izgledala kao dvostruki kotači, ali nije nudila stvarnu otpornost osovine od 1 tone. Pod punim opterećenjem, s vodom, stvarima, hranom i putnicima, stres je bio ekstreman. Počele su kružiti uznemirujuće priče, osovine koje su se lomile usred ceste, rizične situacije koje nitko nije želio doživjeti pri velikoj brzini. Toyota, koja je uvijek bila ozbiljna u svojim odgovornostima, na kraju je izdala masovne pozive na opoziv kako bi zamijenila te komponente ojačanim verzijama. Bio je to težak udarac za reputaciju modela, ali japanska marka je učinila ispravnu stvar. Priznala je pogrešku i riješila je. Nakon ispravka, Sun Raider je vratio svoju reputaciju i danas se smatra legendom klasičnog overlandinga, vozilom koje dokazuje da čak i divovi mogu imati glinene noge, ali i da poštenje i pravovremena rješenja grade legende. Ironično, ono što je gotovo uništilo njegovu povijest na kraju ga je pretvorilo u jednog od najtraženijih kampera od strane kolekcionara diljem svijeta. Do sada smo vidjeli fascinantne rijetkosti, strojeve koji su bili ispred svog vremena ili koji su inovaciju stavili ispred zdravog razuma. Ali 4 koja dolaze su na drugoj razini. Oni su ideju kampera odveli na teritorije gdje su fizika, gravitacija i ravnoteža prestale biti prioritet. I broj 1 nije samo čudan. To je vjerojatno najapsurdniji i briljantno opasan kamper koji je ikada vozio. Pripremite se, jer vrtoglavica uskoro počinje. Broj 4. Chevrolet Blazer Chalet, Sjedinjene Američke Države, 70. godina. Ideja je, na papiru, bila briljantna. Uzeti robusno i popularno terensko vozilo pogona 4x4, poput Chevroleta K5 Blazer, i pretvoriti ga u potpunu kampericu iz same tvornice. Nema domaćih preinaka, nema improvizirane stolarije u kućnoj garaži. Čisto, profesionalno rješenje, spremno za upotrebu. Tako je rođen Blazer Chalet, jedna od najodvažnijih Chevroletovih oklada 70. godina. Integracija je bila potpuna. Prednja kabina i stražnji životni prostor bili su povezani, omogućujući vozaču da prijeđe od volana do kuhinje bez izlaska iz vozila. Blagoslov za kišne dane ili ekstremne hladnoće. Unutra je bilo mjesta za kuhanje, jelo, spavanje za 4 osobe. Štednjak, sudoper, prijenosni hladnjak, sve unutar Blazera s pogonom na 4 kotača. Na papiru to je bio san avanturista, ultimativni alat za one koji su željeli doći do udaljenih mjesta bez odricanja od osnovnih udobnosti. Ali onda je fizika podsjetila da ima nešto za reći. Problem je počeo s tim podignutim staklenim krovom. Da bi stvorili životni prostor straga, dizajneri su morali značajno podići liniju krova. Taj krov, zajedno sa strukturom koja ga je podupirala, dodao je gotovo 450 kg na najviši dio vozila. Odjednom, težište Blazera, koje i onako nije bilo nisko, pretvorilo se u javnog neprijatelja broj 1. Na asfaltiranim cestama Chalet se ponašao prihvatljivo, s tim karakterističnim ljuljanjem visokih vozila, ali unutar očekivanih granica. Problem se pojavio kada je asfalt završio. Na kamenitim cestama, na strmim nagibima, na neravnom terenu, vozilo se počelo osjećati čudno. Vozači su primijetili bočni nagib čak i kada su vozili ravno. Dodana težina na visini učinila je da se Blazer kreće poput njihala, polako se oporavljajući od svake udarne rupe, od svake neravnine. Stražnji ovjes, dizajniran za mnogo lakše vozilo, patio je pod stalnim opterećenjem. Mjenjač je radio do krajnjih granica na usponima. I ono što je trebalo biti nezaustavljivo terensko vozilo, istraživač nemogućih puteva, na kraju se osjećalo kao nešto neprestano na rubu neravnoteže, poput hodača po žici koji nikad ne uspijeva pronaći pravilan položaj. Chevrolet je proizveo oko 1780 jedinica prije nego što je projekt tiho nestao, bez velikih najava, bez oproštajnih kampanja. Jednostavno su prestali s proizvodnjom. Danas, upravo zbog te rijetkosti, zbog te kombinacije korisnosti i rijetkosti, Blazer Chalet može postići cijene veće od $50.000 na specijaliziranim aukcijama. Poštovanja vrijedna brojka za vozilo koje, u svoje vrijeme, nitko nije znao kako klasificirati. Broj 3.
Volkswagen Beetle Superbugger, Sjedinjene Američke Države, 70. godina. Bio je trenutak u povijesti kada su se kreativnost i nedostatak regulativa udružili kako bi proizveli stvari koje nam se danas čine izravno apsurdnima. Superbugger je savršen primjer. Netko je negdje u Kaliforniji pogledao mali Volkswagen Beetle, legendarnu bubu, i pomislio, ovdje stane kuća. Ne šator na krovu, ne prikolica iza. Kuća. Doslovno. Ideja je bila jednostavna u svojoj koncepciji, ali zastrašujuća u izvedbi. Prerezati bubu odmah iza prednjih sjedala, ukloniti originalni stražnji dio i na ono što je ostalo postaviti drvenu konstrukciju koja je više izgledala kao ekstremni uradisam nego ozbiljno inženjerstvo. Rezultat je bio nešto što se moglo opisati samo kao mini koliba zakucana na šasiju dizajniranu za nešto mnogo skromnije. Unutra je Superbugger nudio osnovno, minijaturni sudoper, mali kamperski štednjak, prostor za spavanje za 2 osobe u fetalnom položaju. Na papiru zvučalo je kao minimalistički san, kvintesencija van life-a desetljećima prije nego što je taj pojam postojao. Na cesti to je bila potpuno druga priča. Problem nije bila sama ideja koja je imala svoj šarm. Problem je bila fizika, ta prijateljica koja se uvijek pojavi kad je najmanje trebaš. Originalna buba sa svojim stražnjim zrakom hlađenim motorom jedva je isporučivala 60 konjskih snaga. Bilo je to dovoljno za dostojanstveno kretanje malog automobila i njegovih putnika, pod uvjetom da nije bilo vrlo strmih uzbrdica. Ali sada, taj isti motor je morao vući drvenu kutiju tešku nekoliko stotina kilograma i, što je još gore, pretvarao je cijeli sklop u divovsko jedro svaki put kada bi zapuhao bočni vjetar. Prekoračenje 80 km/h osjećalo se kao kušanje sudbine, kao previše traženje od motora koji nikada nije bio dizajniran za takav zadatak. Zavoji su postali vježbe vjere, s ljuljanjem koje je prijetilo naginjanjem konstrukcije izvan razumnih granica. A kočenje na strmim nizbrdicama nije bila mehanička radnja, bio je to čin vjere. Doslovno, trebalo je moliti da kočnice, iste one koje su zaustavljale automobil od 800 kg, mogu podnijeti sklop koji je udvostručio tu težinu. Ipak, 1975. godine Superbugger je koštao oko $6.000, što je bila znatna svota za to vrijeme. I ljudi su ga kupovali, jer je predstavljao slobodu, mogućnost putovanja s kućom na leđima, čak i ako je ta kuća bila nestabilna, spora i potencijalno opasna. Danas, ironično, Superbugger u dobrom stanju može premašiti $40.000 na aukcijama klasičnih vozila. Vrijeme, taj neumoljivi sudac, pretvorilo je ono što je bila opasna rijetkost u traženi kolekcionarski predmet. Vozilo koje se bori da pretekne bicikl, pretvoreno u objekt žudnje. Povijest ima smisla za humor. Broj 2. Delray 3 Level, Sjedinjene Američke Države, 60. godina. Ako ste mislili da kamper mora biti kompaktan iz očitih razloga, ako ste vjerovali da postoji logična granica onoga što možete izgraditi na sanduku pick-upa, Delray 3 Level je stigao da razbije sve te sheme i još neke. Usred 60. godina, u svijetu gdje eksperimentiranje nije poznavalo granice, netko je pogledao sanduk standardnog kamioneta i odlučio da tamo stane nešto više od običnog povišenog kreveta ili šatora. Odlučio je izgraditi kuću na 3 razine. I ne, to nije metafora. To je doslovan opis. Na samom vrhu, iznad vozačeve kabine, zona za spavanje s prostorom za 2 osobe. Na srednjoj razini, u visini originalnog sanduka, soba sa sjedalima i mali sklopivi stol, blagovaonica. I na donjem dijelu, tik iznad tla, kuhinja s izlazom van. Bio je to split dizajn, poput višespratne kuće komprimirane u stražnjem dijelu kamioneta, toranj babilonski na kotačima. Vizualno, utjecaj je bio neosporan. Delray 3 Level je privlačio pažnju gdje god se pojavio. Ljudi su se zaustavljali da gledaju, da pokazuju, da pitaju. Bila je to izjava namjere, način da se kaže: moja je kuća veća od tvoje, čak i ako je na kotačima. Arhitektonski bio je genijalan, s svakom razinom koja je pametno iskorištavala prostor.
ali fizički bio je uznemirujući. Problem je, kao i uvijek, bila težina. Samo struktura kampera, izgrađena od drva i stakloplastike, iznosila je oko 1300 kg. To je bez vode, bez prtljage, bez putnika na gornjoj razini. Kada se sve to dodalo, stražnji ovijes mnogih pikapa tog vremena počeo je dramatično popuštati. Prednji dio vozila se olakšao, gubeći kontakt s cestom. Prednji kotači su gubili opterećenje i prijanjanje. Upravljanje je postalo neprecizno, nejasno, kao da kamion nije znao kamo želi ići. Sada zamislite da skrećete u zavoj 90 km/h s težištem tako visokim da se čini da se želi nagnuti sam od sebe. Zamislite da pretječete drugo vozilo i osjetite kako bočni vjetar gura o taj zid od 3 kata. Svaki nalet vjetra postao je upozorenje, svaki zavoj molitva, svako kočenje vježba izračunavanja rizika. Delray 3 level nije bio samo velik, bio je neproporcionalan vozilu kojega je nosilo, rješenje u potrazi za problemom koji nitko nije tražio da se riješi. Ipak, postao je legendarni komad. Danas je gotovo nemoguće pronaći jedan potpun i u dobrom stanju, a kolekcionari plaćaju iznenađujuće iznose samo za modul, za tu trokatnu strukturu koja je prkosila gravitaciji i protiv svih očekivanja preživjela da ispriča priču. Broj 1. GMC Motorhome, Sjedinjene Američke Države 70. godina. Kada je General Motors, američki div, odlučio ući u svijet kampera 70. godina, nije to učinio kopirajući nikoga. Nije uzeo postojeću šasiju kamiona i na nju montirao kutiju. Ne. Dizajnirao je nešto od nule. I rezultat je izgledao kao iz znanstveno-fantastičnog filma tog vremena. GMC Motorhome nije nalikovao ničemu što je prije kružilo. Njegov je profil bio nizak, elegantan, s mekim linijama koje su izgledale kao da ih je oblikovao vjetar. Nije imao taj kvadratni i nespretni oblik tradicionalnih kampera. Izgledao je kao zemaljski šatl, svemirski brod spreman za putovanje američkim autocestama. Ključ njegovog ponašanja bio je ispod, na potpuno vlastitoj platformi koju je General Motors razvio posebno za ovo vozilo. Pogon na prednje kotače, nešto nečuveno za vozilo ove veličine tih godina. Neovisan ovijes na sva 4 kotača, također apsolutna rijetkost. I sustav stražnjih tandem kotača s pneumatskim ovjesom, koji je omogućavao podešavanje visine i čvrstoće prema opterećenju. Rezultat je bio kamper dug više od 8 metara i težak 4500 kg, kojim se nevjerojatno upravljalo stabilnošću kakvu nijedan konkurent nije mogao nadmašiti. Na autocesti GMC je ostajao čvrst, bez onih karakterističnih ljuljanja konvencionalnih mobilnih kućica. U zavojima precizno je skretao. Vozači koji su ga prvi put probali nisu mogli vjerovati da upravljaju nečim tako velikim. Mnogi stručnjaci ga do danas smatraju najboljim kamperom u smislu vožnje ikada proizvedenim. Što je onda pošlo po zlu? Vrijeme, sve je bilo pitanje vremena. GMC Motorhome imao je ogroman V8 motor od 455 kubičnih inča, 7,5 litara obujma koji je isporučivao obilje snage, ali je trošio gorivo kao da sutra ne postoji. U vrijeme jeftinog benzina to nije bio problem. Problem je bio što je upravo kada se model počeo učvršćivati, kada je prodaja počela rasti, došla naftna kriza 1973. godine. Odjednom su bili beskrajni redovi na benzinskim postajama. Cijene goriva su skočile, energetska panika zavladala je zemljom. I nitko, apsolutno nitko, nije želio vozilo koje je jedva postizalo 8 do 10 milja po galonu, oko 3 ili 4 km po litri. Nije bio inženjerski kvar. Nije bila pogreška u dizajnu. Bio je to vanjski udarac, savršena oluja koju nijedan proizvođač nije mogao predvidjeti. GMC Motorhome bio je previše dobar za najgore moguće vrijeme. Proizvodnja se nastavila do 1978. godine, ostavljajući gotovo 13.000 jedinica proizvedenih, ali šteta je već bila učinjena. Reputacija pijanice zalijepila se za model kao priljepak. Danas je međutim GMC Motorhome apsolutna ikona. Restaurirani i modernizirani, s učinkovitijim motorima i ažuriranim sustavima,
Mnogi primjerci premašuju $100.000 na tržištu kolekcionara. To je konačan dokaz da briljantan dizajn, smjelo inženjerstvo, može preživjeti i najgori kontekst. Da dobre ideje, čak i ako dođu u loše vrijeme, na kraju pronađu svoje mjesto u povijesti. I zato, zbog svoje smjelosti, zbog svoje genijalnosti, zbog svoje tragične loše sreće, GMC Motorhome je, bez rasprave, kralj apsurda na ovom popisu. Od trupa aviona s Corvair motorom koji nije mogao ići uzbrdo, preko duguljastog sportskog automobila s ručnim mjenjačem kojeg nitko nije znao cijeniti, pa sve do tornja s 3 kata na kamionetu koji je prkosio gravitaciji u svakom zavoju. Sva ova vozila imaju nešto zajedničko. Netko se usudio razmišljati drugačije. Bili su to pokusni prototipovi, lude ideje koje je netko skinuo s crtače ploče i stavio na kotače, iako su svi mislili da su ludi. Neki su katastrofalno propali zbog problema s težinom ili težištem. Drugi su promijenili industriju, a da to nitko u to vrijeme nije primijetio. A mnogi bi danas bili nemogući za homologaciju zbog sigurnosnih razloga koji nisu ni postojali kad su izgrađeni. Ali povijest kampera ne napreduje samo sa smislenim i dosadnim dizajnom. Napreduje s inženjerima koji su se usudili pitati, a što ako mu dodamo drugi kat? Sa sanjarima koji su pogledali bubamaru i vidjeli kuću. S genijalnim luđacima koji su potpisali planove koje bi svatko drugi potrgao. S tvrtkama koje su sve riskirale zbog ideje, iako ih trenutak nije podržavao.